A trump card. Yeah, the right word, trump card. But-ke kule situation, kule simo, a trump card, number 5, wife number 5. Ngeke kube yindaba eziphoxayo or yindaba zokuthi amanye amakhosikazi angena kanjani, because ungena kwamanye amakhosikazi kuhambisana nayo husband, so akasali ngaphandle. So le ma-secrets ukuthi engaveza ama-secrets or eveza ukuthi bayongena kanjani, kushaya ndawo zonke, because ngesikhathi kuvela ukuthi ungena kwabani beku-unholy or beku-unclean, uhusband u-involved. Kodwa-ke for ukuba nento eyi-advantage, nento ezosebenza, nento futhi eyenza abanye befile otherwise or bengayithandi, umakhwela. Because umakhwela uma ephithizela kwenye indlu, okusho ukuthi uhusband uspend isikhathi esithe xaxa kuleya ndlu, because usenamakhosikazi amabili akawabona endlini eyodwa. And uma omunye unkosikazi ewelcome umakhwela, unikeza uhusband isikhathi sokuthi futhi aphinde achithe isikhathi naye. Kuphinde futhi kube ibhonasi-ke manje ukuthi laba abanye ba-against indaba kamakhwela. Kodwa-ke oyuzwa nxa zombili, imibono yethu-ke njalo leyo, oyuzwa nxa zombili ilo ongaziboneni ukuthi uyi-trump card, because yena ufika enombono wokuthi useyi-solution endabeni kahusband. Edabeni lahusband elokuthini, uhusband athi mina njalo bengingasafuni ngiveza amandla ami ezindoda, or kukhona ezinye izinto bese ngincishwa zona, or ezinye izinto zingasenzeki kanjani kanjani ngoba ngivaliwe, ngicishwa amandla. Ila kuvela khona i-pregnancy. Uma sekuvela le pregnancy, siyamuzwa futhi uhusband ethi abanye sebetoyitoya ukuthi bengicisha amandla. Yena usetheni, useprove ipoint lakhe. Ofuna i-attention kuhusband wakhe, yena unento yokuthi mina ngimsupportile umakhwela and ngenza lento le efunwa umyeni kwasekuqaleni. Mase siba nombuzo wokuthi-ke ekuqaleni ngesikhathi e-worried ngendaba yokuthi amanye amakhosikazi mayefika kunezinto zakhe ezisala ngemuva, this time azizosala ngemuva. Osenkingeni-ke ilo ongazibona ukuthi uyi-trump card yomunye. Ya, ngizozama ukwenza izinto ey'mfishane kanje, ngiyaxolisa. Ya, i-trump card nangu, and uyakhala manje. Yena uzoyibona enye into ukuthi iyi-support, guys, imibono yethu njalo le. Enye into uzoyibona ukuthi iyi-support, full support, kodwa mase sayibuka ukuthi hayi bo, before ungakafiki bekwenzeka kanjani, ube-complain-a ngezinto ezingekho right. So lezi zinto seyilungiswa ukuthi asupporte the new wife. Lento isebenza kabili, ngiyabahlabekisa labaya, ne-attention engiyifunayo from husband ngiyayithola. Bye.